office say Food and Drugs Authority so I say enro nnuane doko some 4.8 tons ewo nkafua landfill site and ewo Cape Coast Adom Kasee etwase. Food and Drugs Authority FDA nife hofinfinimante mu no waprobo aya brano no woduko dwom ene montene so ne miami ahodo a woton nnuane ene nduro no waye bi ewo 2023 mu a nduro nnuane ene nku ahodo a ensese wodwa so ma manfo to beye 4.8 tons ena wonsa kan a ewo 2023 January ekokosi September no wonsa kan sisi wade akọ enkamfoa sumina so ewo Cape Coast asisi wakọ saa ne ma eti saa ne nyina. Herbal medicine and bibidura na eka ho 1.65 tons, allopathic medicines 1.45 tons, food products 1.3 tons, cosmetics anase nku 0.28 tons, sanso ene niema hudu bi odidi juma fie 0.12 tons mechire household chemicals. Mame Francisca Oben a ono ne da FDA adwuma no finfinimante mu no ene Adom Kasee kasai. FDA adwuma ene se yebekodwa so akoyi niema expire niema endu expiring so assess yekeka ni nyina bomu enya indro cosmetics drinks any indiana ahodo niema no yesesa from your market surveillance from January to September eno hu niema ni yaka buma ye ba be say ni ye na ton no 4.8 ton oto aso e dia futu sei ene ma Ghana fo nyina omo mo ton niema we nyina as in pre-packaged foods for supermarkets shops any ye jaso yes right more self-inspection self-checks of the products are elgumo shelf so bring it back beso one can say yigu baby na label ho expired products do not touch into sa wo ho uni ho obi ba onko fasa niema no ubeye fi shelf no so ye ba na se efrafra niema o ton na o ka chen say uyi si nchen a ye mpene afeda mo de amaneboyi every Cape Coast ene Adom Kasee.